Ngibingelele nonke emakhaya intumandumane ekhulumayo eyadumezizweni isihlahla somhlebe ndela mzimba bejebeje mfazone emadlaliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ekhalamanzi dictionary indaba yithithi umndeni sihambe kakhulu namhlanje sasizawufika endaweni phansi kwelasemtubatuba lapho esithethina ngeke size sihambe sibuye kunjalo singaphethe umuntu sithe masifika khona endaweni yasemtubatuba sathi sithi siyaphithizela sathola ukuthi ke induku enhle igawulwa ezizweni sibese sivuka nenyanga edumile laphana inyanga iphinde futhi ibe umfundisi umfoka Mabaso bambiza ngolungisa abaningi wona wabona izingane zidlala zithi ziyayibuka insizwa zayibona ngathi sencane kanti cha indoda sikhulile impela simkantshubomvu ebunyangeni futhi nasebudaleni khumalo mfowethu siyabingelela kuwena ndoda amadoda awangibingelele indumandumane ehlatha samdlebe esingahlalwane ngiyahlala inyoni yabhamuka amehlo ngithi ngibonga kakhulu kuba intokozo namhlanje ukuhlangana nawe mfowethu cha mfowethu siyabonga kakhulu uyasho ukuthi impela isihlahla somdlebe singahlala nyoni makuthiwa ihlalile ibhamuka amehlo ngazi ukuthi lezo uyibonga uyithatha phi ke nawe uthi mawudlula endleleni uyezwa ukuthi abantu basho kanjalo kanti cha basuke sebegejileke mfowethu sigijima kakhulu mfowethu kunento esihluphe kakhulu la esidala ukuthi size sikubizele yona noma sicela ukukubuza yona mfowethu siyezwa kuthiwa imtubatuba amantombazana khona adume kabi adume ngokuthi impela indoda ayithatha sithema sithi siyalalelisisa siyathola omunye osisi othi cha induku akwayilanda kuwe ake siqale sikuconfirme lokho before sikubuze ngento ukuthi osisi noma intokazi wake uyayisiza yini ngokuthi impela umshado mase uchitheka wena ubuthe phansi wena wabona amanzi echitheka phansi umuntu wathi ngiwasavile ukumsiza yini usisi mayithi nakho indoda yami isiphephuka ugcina usumsizile ndumandumane umsebenzi wami lo imize eminingi ngiyaphila ebhidlikayo kakhulu osefike kimi nje impela akawuvali umlomo yena ophuma amemezele wena wabona umama waseSamaria egijima ethi namhlanje ngimtholile umtshele konke no lalela ke khumalo ngifuna ukuzwa la mfowethu ukuthi lento uyenza ngeinhlanga noma uyaphephetha ngomkhamo noma uthaka emzini wabantu avuka gwaze ngomkhonto uyenza njani lento iba ikhombo lento ndumandumane khona keza ngayo khona ezinhlanga ikhona abayidliso ikhona futhi egcotshwe enjinini kuya ngokuthi uphethe kangakanani yena emasenteni akho ufuna kuhambe ilokhuzana izifike nendawo ufuna kwenzekeni imake khumalo mawuthi wena enye ibayidliso akushiwo yini ukuthi umuntu ma umnike into efakwa ekudleni lento ihamba imhluphe because masibheka ngokwe Department of Health leyo nto isingasekho healthy mawuyenza leyo nto ihamba imhluphe impakela uTB imhluphe yini akuyona inkinga yini lokho angithi ke ndumandumane phela idliso mawuzokhumbula kahle alikhandwa ngemithi exabene ephalanayo kanje makunomoya ethinta nayo idliso bolikhanda ufuna umuthi independent oyimele ongathintene nomunye umuthi then ngeke nginikeze abantu into epoison engakaze ngifake nami noma ngifake kowami umfazi ngeke umenze lutho nami ngihlezi lapha ngikhululekile njengoba ngila anginankinga ngikhathazeli phela ngeke ngibone khumalo ukuthiwa mawunomuthi ocisha ufane naloyo indoda esuke nalowo muthi indoda esuke inesithembu ethi nangu wami umfazi bahleli nje baningi unaso wena isithembu fanele usiqale uprove akunaso isithembu kwamanje fanele uqale uprove uyamsaba umfazi ukuthi amtshela ukuthi angimsabi kodwa uzama ukuthina umsaba umfazi ukuthi uthathe uzomthatha omnye umfazi ya isidingo mase ngisibona ngizomthatha kwamanje ngeke umthathi manje isidingo kwamanje angisiboni kodwa induku wakhwehlela manje khumalo khuluma inyanga yakhwehlela manje awumsabi lo mfazi uqale kuwo washaya wena manje ushaya wena ngalomuntu lotho manje awusabi uzomthatha yini omnye umfazi ngizomthatha mase ngisibona isidingo okwamanje awamanje ngise right yini okwenza ukuthi use right ngise satisfied nje ngayo yonke into akukho la ngishoda khona hayi okay khumalo sigijime kakhulu mfowethu sifuna ukubona ke manje sibheka kakhulu lapha into eziningi into esibhekayo mfowethu sibheka kakhulu lapha abantu abaningi balimele amadoda athi nami umfazi wami kade wangishiya ngifuna ukuzwa ukuthi la ezikhafuleni uphethe ziphi mfowethu mawujikijela kuyazwakala yini ukuthi indoda impela isikijimile makuthiwa umfazi uhambile impela noma kuthiwa udla muphi umuthi uyambuyisa yini uyabuya umfazi wena umkalela insuku ezingaki umfazi ukalela u14 days bafuna ngiqale ngiguqume ngupheke kwa wena ngoba kwenzeke ngikunikeza umuthi wami kanti kwa wena unamathunzi akho afika phazamisa induku yakho ake ngizwe ke khumalo ngoba ngiyezwa abantu abaningi bethi into mangiyele enyangeni ayisebenzanga wena uyayibuyisa yini imali ufike uyibuyise yini imali yomuntu noma wenza njani umuntu into mayingasebenzanga phela kabuye kumina ngibuka ukuthi yini inkinga ngoba abanye abantu ndumandumane bana le nkinga ukuthi efika kwezokwelashwa efuna ukutshela wena into yenzani Mom chanti indlela idlule la because
unenkinga wena kanje kuzophazamiseka lezi zinto enginikeza zona indlela idlule yathi hayi mina ngifuna kwenze kanje yenze inyanga ngalendlela asho ngayo ujika izinto zingalungi bese yaba angikwazi ukubuyisela imali emuva uphinde uthi umbuzo wami mfoka Mtungwa umuntu ose Cape Town umuntu ose phesheya kwezilwandle uthi ngicela ungiposele mina lowo muthi uyaliposa yini idliso noma kumele afike yena khona ekhaya noma uyakwazi ukuthi hayi ngiyakuposela bese ngiyakutshela ukuthi imininingwane yenza kanje na kanje okubalekile fanele ukuthi ngiqale ngembone ukuthi ukanjani isimo sakho phela uyamnikeza umuntu kanti uneyinkinga zakhe uthothi izinto omnikeza zona ayisebenzi ake kuthiwa uthi ngicela ungihlolele efonini uzokwazi yini ukumhlolela yes I can uyakwazi ukuyenza le yes ngiyayenza ayi Khumalo unesikhathi esingakanani kuyo le ndima mfowethu ngoba umunye uyayithi mina embonini amatekisi ngineminyaka eminingi kade zayilima ziyakhona wena uneminyaka emingakanani kuyo le ndima 15 years 2007 bayamazi abantu abaningi umntungwa bayamazi umsivikazi amashobana yes bamazi udume ngawo amadliso nginenyanga nje ehlonishwa kwela kubo emntubatuba uhlonishwa ngani mfowethu ngiyakuzwa lokhu ngoba phela fanele ukuthi amadoda ngaba yakuzonda manje ethi udlisa abafazi banika izinto zokuthi basidlise manje yini okunye lokho odume ngako ukuthi mina cha lokho mase ufikile kumina ngoshayela khona ngeke angikuboni umuntu okuthiwa unezilwane engaphumi kuyena ufike ekhaya phambene ufika lapha kwase ukuhamba abuze enti ngikuphi manje la yabo because usuke sezelwe kabusha uhlukanisa kanjani umuntu onezilwane nomuntu othola ukuthi ungenwe abantu abadala bangathi bamphithanisa umqondo kodwa akahlanye angithi ngifike ngihlole indumandumane ngibone ukuthi okay lo akhona ugula mhlawumbe umuntu ushawe ngezizwe zayikhanda uthando seyiphenduke manje ziyamuyisa ngathi zukufa ngithathe ezami izizwe ngimfake zona ngitshela ukuthi khiphani laba bantu la lihlale nina ngigade la then umuntu bese yasinda ukhona umuntu othi mina ngizothola isikhathi sokuthi ngifike ngesonto uzokwazi yini ngesonto ukuthi umsize umuntu ngesonto umla esontweni ngiyakhulekela ngesonto angisebenza ngithinta imutha ngenza intutho nje ngisuke ngisesithunyweni uzokhulekela umuntu mangabe umoya ukhipha ikhambi lothi akayiswe emanzini ngiyamthatha ngimuse emanzini sivala inkonzo ngesonto anguthinta umuthi nje ngiyakhulekela bese siphinde usitshele la Khumalo mfowethu umuntu othi mina induku yami yangasese incane inqantiza noma ipene elincane umama ngimthokozise ekamereni abangani bamhlala ngizwa besho bethi hayi bayathokozisana mina ngiyafisa umthokozo wami uyakwazi yini ukumenza athokoze ikhulise no ke lapho angabe ngiqamba manga angiyikhulisa induku kodwa ngipha nginezinto ezipha umfutho induku noma incane akubalekile ukukhulu kwenduku kodwa kukhulu ukuthi induku ayisebenze yona lencane iqolo lendoda liphile nginezinto zokukhatha ezidliwayo ezikhothwayo ezenziwa indoda iphile nje akubalekile ukukhulu kwenduku ngoba uma ubuka abantu usho ukuthi lo uthola ukuthi indoda umakotwayo isidudle umkhulu yena umncane akekwazi ukwenza lutho akusho lutho akuphila induku ndumandumane induku mayiphila uma ubuka abantu besifazane kungena bonke size abantu besifazane awukho size ukuthiwa lona ungenanga ngoba lokhu kuncane akungenanga lokhu ngoba kukhulu okusho ukuthi akusebenzi ngosize but kusebenza ukuthi induku wena uyisebenzisa kanjani umuntu wesifazane usho ukuthi wena umama nje usale bonga wami uhlala livunywa libonga kuloya mama mfowethu awu director abantu bonke abafuna ukuza kuwena emtubatuba lapha nama befika bahamba kanjani ekhaya isemfekayo mabefika ezampilo bafone ngisegroundini e24 Jonjo umuzi wami ubuka iground i24 Jo emfekayo ezampilo mfowethu sicela inamba yakho ungayiphuthumi uyisho nje kahle nje mfowethu ithi 0 bani ithi 073 454 1141 1141 enye ithini 082 40 11 691 mfoka Khumalo lo mfoka Mtungwa mbulazi kamashobane phansi endaweni yasemtubatuba emfekayi impela uthi ayi mbosisi ayiphile imizwa uthi baba mase behambile omama buyani ngizobona ukuthi ngenze njani indoda yamadoda ephansi phesheya kwathukela wena wela khona mawubheke khona kamhlabeli ngana mawuthi upetrol uphelele endleleni cha uthi ungalali ngaphandle ungathathi imali yakho emoshe indaweni ezikude sikhona sizinsizwa nathi ziphansi endaweni yasemtubatuba uthi zikhona insizwa khona imithi
ngale emtubatuba isho kanjalo umuntu ngomashobana othi likhona futhi ibandla laseZayoni engisonta kulona noma engiphethe lona bayangazi abantu bangazi uthi lapha na e2 Joe emfekayi fikani kunonke ngobuningi nize kumina ngizobona ukuthi ngenza njani bafowethu namhlanje mina ngithi busuku obuhle ngiyayideda indawo ningaxabana emakhaya ake nizwe ukuthi umfoka mntungu niphatheleni mawufuna aqhubeke aye phezulu bese singanganti kakhulu bafowethu ukukhuluma kwahlula iphoyisa lathi siyokhuluma enkantolo bye bye.